Mwaramutse nyakuba. Murakaramukira mu majanja y'impyisi. Muragenzwa n'iki? Kagenda kinkokora kuri uyu. Watuzi kumva ikintu tugushake. Agaturiza ikuzimu. Wambwira. Ariko bro waceceka tukavugana. Waziba si wowe ndi kuvugana nawe. Data mada wambwira. Kabwirwa inkuru mbi wambwebwe. Turashize. Urabona atari satani. Imwe mbi. Avuze ngo Kavuga idaya wabariza wowe niwo biteye. ariko mada ujye umenya ko ndi umugabo wawe. Wese yuko ko ndi umugore wawe. None nimba umenya ko uri umugore wanjye ukora iki? Abashazi batugende none birahindura iki? Twakomeje ubwo turabimenya tugeze mu rugo. Urimo satani. Karya ugiye. Kaje kuzimu n'amaguru. Garuka hano wowe. Wanshakiraga iki? Ase none se giye nashaka kukurangira ariko ndumvyukanye umutima nk'uw'ingona ase urandanye Karagirwa ikiyaga kibamo ingona ukagenda ukacoga gati gucamo kabiri wanjye zawo. ewe umuntu abyukana ibibazo akanabyirirwa ipo Akaramukana imiri mu kanwa. arakubwiye ngo urakaramukana imiri mu kanwa zibaho bro Reka byase boss aragushaka. Ushaka ukaburirwa wahenewe. Ariko bro nukiye iki? N'ubugufi wagira ngo nubwo imbaraga sana gasura wagira ngo nakikimonye. Abizo nyitegereza. Nzewe ubundi ndi umwana undi ahaziritse hari. Abana mvuga naga ari abihene. Avuga abana b'abantu urumva. Yo kamwe ngafashe. Ndagasunika nkagasunika. Bana uzasunika na satani araje akaguru ku muhanda